India Sarkar Nuya Ministry of Home Affairs chun tulai nai te khan India Kristien hai ta dinga na ver tak ding thil pakhat athoa US mi Christian evangelist Franklin Graham cho Nagaland program mangna speaker dinga fil ani le zomin India honglu thailo dingin sarkarin visa apek phalno ani Franklin hi Nagaland program speaker ding ani na hongthang thaitano sin khom an program cho an mangthleng thawa hile in zama centerin visa apek no na san cho apung lang chung no a nisin khom India rama malak na chidang dang haile ya Christian evangelist he an hungin lu tirnum no ni dinga ringani ai ri thaidan ding chun Franklin Graham hi ai ri la re memel pathin mi miro pui takel Billy Graham naupa ania American Christian Evangelist Missionary le Billy Graham Evangelistic Association le International Relief Organization na President le CEO Nilai Mek ane kum sangkhat zaku som sari pali khan aping thara sangkhat zaku som rit pani in namdet na ordination achanga politics tinga on big anei no ni a hri tani Franklin Graham hin India le inzom na in thuk takanaya voi I manizat alo hunglu ta a organization Samaritan Person Airam India somdol na thil dang dang tho in rongbol na nei in ring tharan lak zinga sangkha zaku somri lai khan hi a organization hin India rama big in sangkhat borvel in ngir antum thu le chu thil tum suk pui tling tuma sinan tho jing thu an lo pung ta ani apa Billy Graham khan avoi khat na dingin sangkhat zaku som nga lai khan India ahung sira khang hun laya Prime Minister Jawaharlal Nehru chu in hu puin Gandhi sung ku hai chen khom in lai chin na thatak naya hrilani hinga India ram Nagaland ahung lu ding sarkarin adangel hi Nagaland Joint Christian Forum NJCF National People's Party NPP Chakhesang Public Organization CPO Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC Pol dang dang mipoi mo dang dang hai chun sarkar thang lak dan chu demin an social na sa hle Nagaland programa athang na ding hui hot tu tak chu Nagaland Joint Christian Forum NJCF hai anya hilta ang khan Graham hi hungthai tano sin khom an program in dung lok ta sa chu mangthleng tho ani hi program hi NJCF le Kohima Baptist Pastors Fellowship hai tho tlanga an hui hot ni in an program ming chu Nagaland United A Gathering of Faith Hope and Revival ti ni in thlaphal ni som thum pathin ni khan Kohima Indira Gandhi Stadium an lo mangzau ta ani political party NPP chun center thutluk na chung thua an lung oi no thu an hrila hiding hin tul sung ko ran hai chu nasatakin an loin but saya Kristien sang tam tak hai chun Graham ahung ding hi beisain an lo tu ngani Nagaland Kristien na hi state in ngat na bulpui tak ania hingang malak na thila hin Kristien namtlom hai ngai mo thilatlinga Kristien namtlom hai en kai an ni dan asuk lang bok visa chung thua India thunei na chu an ri thim lai jingin hingang in khukhir na hai a pei ani chun India rama namtlom hai in democratic institution hai an ring zona abo zo dingani ti in political party NPP hai chun an ril CPO khoma thusuk an sim via visa nolpek ani nahi Nagaland Kristien hai direct taka beina ani ti in CPO ho tu veuzu ke ho le chepet so koza hai chun hingang thutluk na hin mipui hai nak akhayani ti nan rila tu ta thil tlung hi hun lim ta centerin Nagaland hi nuron en kai na apek lak na aji alan lang pe thu an ril NPCC khoma visa nolpek ani na chu in en ran na le Kristien namhai musit na ani ti in an ril via hi thutluk na ahin BJP RSS nuya sa kutlom lem hai chunga do theino na thila suk lang ti in BJP le in thlop Naga People's Front NPF hai to tok toka an jing chu ngai mo thil ngai mo takani thu rilin an dem zuyani
Franklin Graham hin Hinduism chung thua trong bao alo nei talaka hun lim ta khan kum sang ni soma USA Today in Franklin Graham interview an thona achun Hindu sa khu chu pathinan hau chung thua atong khum meta ban zakhat nei sain kata dingin ing khoma tho theino an pathin zaku zeta tam hai chun sandam namin tlun no ni hai ti in alo tong khum ta ni sa khudang dang in nei pola sa khudang dang cheng khom an no le in za tu hi zibo kok bo ani ti in alo hril bok ani India rama big in sangkhat abol tum thu somrit pali khan Franklin hi big in bolding lungphun ding in India ram ahung lu ta sang ni som nia Samaritan Spurs website in tar lang dan chun an ni pol hin India big in sangkhat le som pani an bol ta chuba ka chun Bible school som pani anin ngir ta ni in an suk lang William Franklin Graham Jr. Billy Graham hi American evangelist Southern Baptist minister ordained ania Adam Laya Rongbola Thurila Asuk Dok Lai Khan USA State How to Lin Le Mi Poi Mo Tam Tak An Mu Pui Tola Hing Huna Haya Zona Adong Ron Tak Cho Ma Ting Huna Dingin Beiseina Aumam Ti Ania Billy Grahamin Adon Na Lak Cho O Isu Krista Fetlengin Ti Hi Ani Time Magazine Senior Correspondent Law Nilak David Eichmann Inazik Billy Graham His Life and Influence Ti Lekhabu Achun US Ambassador to India John Sherman Cooper Chun Nehru chu Grahamin mu pui ngei dingin amora anin mu chun Kristien na chung thu anril ma pau chu Nehru chu ningin tel takina umani Billy Grahamin India in hoi ati zi hai Nehru ku ma aril chun Nehru chu achok thau no le a amiruk chu Grahamin Kristien na thu aril char chun Nehru chu ahungin nik ema zona andon tan ngala Nehru chun politics anthem no phot ani chun Christian missionary hai chu ing khom do dal na anei non in lekhabu achun zikin ani komsang kha zaku som sari pahni khan Billy Graham hi India ahung kirno ka Nagaland asira hi tuma Billy Graham crusade hi thlaphal ni som ni le som ni pani sunga mangni in namdang dang an tong senga in le tunei an fe khom tola an rengin hi crusade mirhim thang pauchu nuinga borvel ni in Billy Graham website in chunani Hindu le India sarkar ngai da na chu rongbol tu Billy Graham kha India rama ahung nara nel khela rongbol na a in thokhan sa khu in le tam takan uma khang angkha naupa Franklin Graham hungin zin ding hin in tlung tirnok in law na lin tak a leya andang ni dinga ringla ani India rama Isu Krista pathin ring tu Kristien hai suknawmnatna hi suktharin a peya tharumin suna anti conversion law indiklo taka mangna hai dam sarkar le RSS pol hain thlopna le malakna le chidang dang atlung deu jingbok Evangelical Fellowship of India Religious Liberty Commission EFIRLC in report asimna achun tulbula in thok tlamur thla sang ni som ni pangasung khan India rama Kristien hai chunga suknawmnatna systematic targeting against Christians voizathum som thum pali sinsi ania United Christian Forum UCF in tulbula in thok thlapur sang ni som ni panga chen report asim ve na achun Kristien hai beina zakule som nga sinsi ani vea sang ni som ni pali kum khat sunga Kristien hai etekna voizarit le som thum pali chu akhum zaka India rama Kristien hai beina hi apung le ani ti asuklang atlang puin Hindu firfik na state Uttar Pradesh le Chhattisgarh hai hin atlung na sa tharumin su na elbaka dan mga Kristien hai chu beisa an ni jing ani hing ang sa khuna mga in beina hi hindutwa Hindu nationalism sukvultum na thuringa in ngatle in thrui ania sa khuna hi det taka ai cheljing ani no chun ing khop khom nilo ha hi olsam taka sirdein ai la ding ani